Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасакову ҳавасакои қанди бубуш зиндаву сарбуланд бошен. ҳозир якҷоӣ як навори қори абдулваҳоба бо ҳам гӯш мекунем. من عاش على شيء مات عليه. چگونه زندگی کردی همان گونه میمیری و چگونه مردی همان گونه حشر میشوی. اگر حلال زندگی کردی حلال میمیری، اگر حرام زندگی کردی حرام میمیری. فهمیده؟ باز یک بار دیگه تکرارم. من عاش على شيء مات عليه. چگونه زندگی کردی همان گونه میمیری و چگونه مردی همان گونه حشر میشوی. اگر حلال زندگی کردی حلال میمیری، اگر حرام زندگی کردی حرام میمیری. فهمیدین؟ خب این قاری عبدالوهاب به همه ما و شما معلومه سخنهای خوب میگه، فقط آیات حدیث از قرآن من هم احترام دارم، نه به یک قاری عبدالوهاب، به همه علمای دین حرمت و احترام دارم و گپای او را پیگیری میکنیم. خب برای که سخنهاش از قرآن است، از قرآن است، از حدیث است، از الله پاک است، از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. با این اصلا من یگام چی گفتنی نیستم، فقط سخن کرد. من در خود یک درس گرفتم و خواستم که آید این سخن با من سخن بگم. خب برادرها فهمیدن چی گفته است؟ چه خیلی که مثال زندگی کردی هم خیلی میمری، چه خیلی که مردی هم خیلی حشر میشه. نزد الله پاک جواب میگوی. حق راست قبول دارم. من همین سخنهای همیشه در حیات زندگانی خودم تحلیل میکنم. برادران قند نباتم، قند شکلاتم، برادرها خوب گوش کنید. این یک من به خودم تحلیل میکنم، شما رو به خودتون تحلیل کنید. یعنی در طول حیات چیکار کردین؟ چه زندگی کردین؟ چه زندگی کردین؟ یعنی من شخصا من مثلا در یوتیوب اومدم، سومونه یوتیوب دا آدم کافر میشه از سومونه یوتیوب دا برو. سخن بگوی کافر میشه یا که ادین بدین میشه. وی سومونه یوتیوب فقط سخن کردن است، فقط فکر خود رو بیان کردن است، نه بلکه اتویت چپا کردن باشه و نه بلکه مثال یگام گپای قبیح گفتن نسبت هم دیگر. من نمی حاضر حالی حاضرم با شما سخن کردم که مثال نمی در سن 60 سالگی من بلاگر شدم. اگر من هم مثال با کار دادن نمیشیدم، فقط ای پای کار نمیشیدم، مرا ممکن ملا میشیدم. فهمیدی؟ اوخی همین ملاها هستن که همه ملاهایی که سخنورن اوخی و یگام تاش مثال کمی در کمش ممکن 30 سال 40 سال شوفری کرده باشه. اوخی شافیور ایگجا ملا میشه و شافیور شده ایگجا ملا میشه. شافیور خیلی مسلمان عادی میشه. فقط بار میبری نفقه مثال پدر مادر، اهل عیال، دادر برادر خواهر همین خیلی هست. و من اگر ملا میشیدم من میخوانم قرآن پاک میخوانم، تفسیر میکردم، همش مثال جابجا میکردم، میامدم برآمد میکردم. نه که افسوس که من ملا نشیدم، من یه شافیور بودم. در سن 62 سالگی برآمدم در سومونه یوتیوب سخنها کردم. ای سرگذشتم سخنها کردم. اگه چکل من میمرم، چکل حشر میشم، چکل وای میشم، ما از شیطان امید، ما از خدا، از الله پاک امید داریم. ای جنت الفردوس امید داریم. ما چی گفته ایسن شما؟ یا تنی پروردگار و همه ملا نمیشه و همه دانشمند نمیشه و
ҳамин тоҷикистонда ку боварӣ дорам аксарияташ ченима медонанд ҳамин мусулмонира ҳамин рӯзаву намозу ҳамин чиёра аксарияташ ченима медонанд бо ма худам ҳамин хел бо кам бо вай мекунам ки мумкин гуноҳое ки ма накарда бошам мумкин дигаро карда бошам ва ҳамамон гунаҳгорем не ки бародаро суханҳои хуб бениҳоят тамоми муллоҳои мо тамоми воизои мо суханҳои хуб мекунанд бояд мо ибрат бигирем ака ман чӣ хеле ки мисол зиндагӣ кардам чӣ хел мембирам алҳамдулилло камтар вақтам хуша ки ҳаққи мардум нахӯрдам ҳаққи мардум то ҳозира ҳаққи мардум нахӯрдам қиморбозиву қартабозиву арақнӯшиву бевабозӣ алҳамдулилло накардам ҳозир шумо мегӯед даро эстарта ку биёин амҷа мо қати ту бини ба бини гам мезем эстарт мегӯ пул мегӯ сӯхтен хуб шуден сӯхтен калата кор буфар эстарт мегӯ эстарта ма ина гап задаистам мегӯм ки ту арақ нахӯ мисол дискотека нарав мисол арӯсбозия бевабозӣ накӯ зино накӯ намоза бухун ту ку бигӣ пага даъво кун назди худованд даъво ки гапи ани боборо гирифтам маде гуфтена ки слаби точкаи бобоша ма аслан дар тӯли ҳаётам қартабозӣ кардагӣ нестам вақтои кӯдакӣ гуфтам ки чӣ кор бозӣ мекардем не ки накардам ҳамин корро ҳамин гуноҳҳоро ма кардагӣ нестам ака дар аскарӣ да мегӯм ку аскарӣ да будан давраи шӯравӣ буд давраи шӯравӣ арақҳоро дар қишлоқҳо мефурӯхтанд арақа дар қишлоқҳо мефурӯхт дар туёд дар маъракаҳо арақ буд медоданд ҳама чиро медоданд дар мактабҳо рӯзнаомаро мехӯронданд ҳозир мусулмоне ки ҳозир дар тоҷикистон ҳастай ҳозир масҷидҳои ҷомаъхонаи дар тоҷикистон ҳастай ҳозир муллое ки дар тоҷикистон ҳастай давраи шӯравӣ дар якҷо буд я эшони тураҷон буд дар раъатӣ мерафт амри маъруф мекард дигар набуд охи чӣ мегӯем шумо масҷиди калонтарина нигаҳ кун ҳозир ака гап дар сари мирдани ма мерава мирдани ма гап дар сари мирдани ма барои мирдани ма қиссаҳо бисёр аноли ман наворҳо мекунам не ки бародаро ма вақтам хуша ки ма хиёнат ба модар ватан накардам фаҳмидӣ ма хиёнат ба мисол ҳамсоя накардам ма хиёнат ба замини фермерӣ ҳамсоя накардам фаҳмидӣ ма инами қати мардуми сарбаланди паси қала кам гапҳомон мегиреза ку саҳар қати бо намозда бо як расм дорем халифаи эшони халифа ай ҳазрати мавлоно шумо маълум аст эшони халифа да мо вай шудем меҳмон шудем давраи ёшии мо қати падарам вай намозда мехеза ҳар саҳар намозда салом мекуна ки кинаву кудурат ай дили моҳо дур шава ҳоло дар ҳамин ватани ма дар ватани қишлоқи мода ҳамин хел намозда салом мекунанд ки кинаву кудурати ҳамдигар дур шава мо як камкар разбор мекард ҷанг меши ҷанҷол меши қишлоқдори ягон гапи нофаҳм меши саҳар мемерафтам дастора дроз мекардам салом мекардам ҳамуҷад ҳамин хел биё хай усёнагум мардуми қишлоқш мефаҳмад охи бародаро барои як каса шайтон гуфтан барои як каса ту пуга чӣ хел мебирӣ ту мусулмон шудӣ ту ё кофир шудӣ ту вай шудӣ аввал гиребони хита букаш аввал хотираҳои давраи кӯдакита биёр то ирӯза чӣ кор кардӣ чӣ хиёнат кардӣ чӣ вай кардӣ ба як каса гап зан фаҳмидӣ албатта ҳамаи мо бояд мурданмона фикр кунем ки чӣ хел мемирем бояд ӯ корои ғайри шариатие кардем ҳозир фурсат аста бояд тавба кунем бояд умуман нақати ягон қаҳрӣ нестам ҳамон қишлоқ дар кадом одамое ки барои замини фермерӣ қатима вай доранд иншоалло вай ҳал мешавад дар қишлоқ мешавад қатима таҷанг мешавад наворҳои қабеҳ менависен комментарҳои қабеҳ менависен ё ки дар ҳамиҷа мисол инами идибек ё ки фахриддин мисол душманӣ гароӣ дорад қатъи ҳамо душман нестам валлоҳи қасам ҳамин бинем шумо рӯбарӯ салом мекунам мегӯм эй киҷоро дидем шумо олӣ бародаро гапҳои қори абдулваҳоб ҳамаш туғрӣ мо бояд сармашқи кору фаъолияти худ кунем боз мегӯм дӯст шем бародар шем ҳамин хара ман мегӯм дӯст шем бародар шем
ما اینمی یک تا اینمی ما یک بلوگری مستفید بلوگر در سنت پترزبورگ اینمی خیلی شهره توجیکونه که توقی توجیکونه که ما ایستادم شما چه کمیتر قبیح مینویسی؟ آخی نامه عملت با یک مصلحت میتونم نصیحت نه مصلحت میتونم نصیحت میگن که بگیم را یکی مصلحت میتونم خیلی بگیرین میگین نگیرین چی همون کمیتر قبیح مینویسی کو یک استغفرالله بنویس استغفرالله بنویس الله اکبر بنویس ماشاءالله بنویس نامه عملت سبحان الله بنویس نامه عملت و شاید تو گپی قبیح گفتن فهمیدی هر روز انتظار شین نوارهای شیره و شربتدار بابای بلاگرتان شما بسیار زنده و سربلند باشید